Nalazimo se u trafostanici 35 na 10 kV snage 2 puta 8 MVA, 3 krsta, koja pripada opštini Tivat u neposrednoj blizini Luštice Bej. Ona je završena u potpunosti prije možda nekih 2 do 3 mjeseca. Dobijena je upotrebna dozvola. U suštini, mnogo je značajno mjesto na kojem se nalazi, jer ovo područje je predviđeno za intenzivan turistički razvoj, a važno je napomenuti da i u blizini ima puno naselja koje će također osjetiti sve benefite izgradnje ove trafostanice. Važno je napomenuti da je ova trafostanica samo jedna u nizu investicionog ciklusa koji je pokrenuo CEDIS. Nedavno je puštena i trafostanica Grbalj 2, prethodno trafostanica Duklo u Nikšiću. U toku je i izgradnja, to je završena je izgradnja trafostanica Bigova. Odabran je izvođač radova za trafostanicu Tivat 3, u Pljevljima je to trafostanica Volođa, znači jedan veoma intenzivan investicioni ciklus. Ova trafostanica je vrijednosti investicije oko 2 miliona eura. Kao što vidite, ova postrojenja su proizvodnja Rade Končar, Zagreb, koje je urađeno po svim međunarodnim važećim tehničkim standardima. Trafostanica i sva njena oprema je prošla kroz intenzivna ispitivanja kako bi uostalom se i mogla dobiti upotrebna dozvola. U toku i polaganje kablova koji će da povežu ovu trafostanicu u jednu cjelokupnu, jedinstvenu 35 kV mrežu. I tu je također odabran izvođač radova. 35 kV kablovi će da vode ka Pržnu i ka Klincima, koji također pripadaju ovom području Luštice. Tako da, što se tiče CEDIS-a, stvoreni su svi mogući uslovi u vidu energetske infrastrukture kako bi se omogućio intenzivan turistički razvoj ovoga područja.